sad prebačena na memoriju. Kartice, a? Evo ga. I koliki je usova, a? Kaj mi ujutro obavez. Vidi ovaj drugi. Mora da je sad prebačio na memoriju kartice. Bolje kakva je da je. Evo ga. Treći. Uš. Gdje je druže, gledao. Evo što piše ovdje. Ovdje Njeguši. To je dosta, a?